Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nikaha sabilan falah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah alihi wa ashabihi wa ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya hirafiddin karyono uzawwijuka ala ma amara Allah bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrifin bi ihsan. Ya qoulihi ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf wa ala ma wasabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlatum furujahunna bi kalmatillah. Ya saudara Rafiq bin Taryono, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Khalimatun Dwi Oktaviani binti Bapak Khalidin yang mulia telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin uang 1 juta rupiah dan perhiasan emas 4,5 gram dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya akhi Rafiq bin Taryono hadza uzawwijuka ala ma amara Allah bihi min mu'asyaratin bil ma'ruf. Ya qoulihi ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya saudara Rafiq bin Taryono, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Khalimatun Dwi Oktaviani binti Bapak Khalidin yang mulia telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin uang 1 juta rupiah dan perhiasan emas 4,5 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Khalimatun Dwi Oktaviani dengan mas kawin tersebut dibayar tunai ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak satu Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim